kwamba mheshimiwa Simba Arati alitusalimia na amesema wanabodaboda kitu yenye tunafanya ni muhimu. Tuendelee kuambia watu wetu washike kura, ndio wachague vile viongozi wenye wanataka katika kaunti ya Kisii. Sisi kama wanabodaboda tunapoelimisha watu wetu, tafadhali tunaomba mheshimiwa wetu mpendwa para o nome do Senhor da nossa igreja, porque vai ter muito mundo vai abraço, muito vai anajulikana kama Obosi. Amesema kana kwamba anatakia kila laheri watu wote wa Kisii na wanawaambia kana kwamba please wachukue kura kwa wingi na kuchukua mwezi wa 8 tarehe 9 wachukue kura kwa